Pušenje. Rizici. Ako vam je još uvek teško da odolite cigaretama, možda bi vas ovaj video snimak mogao ohrabriti da to ipak učinite. Nećemo dosađivati sa stručnim nazivima i dužiti priču, već odmah krećemo na dokazane činjenice. Sagorevanjem cigareta oslobađa se više od čak 7000 štetnih materija, od kojih 69 može izazvati rak. Udisanjem duvanskog dima te materije ulaze u pluća i dalje se krvlju šire u celo telo. Pušači uglavnom imaju kašalj, veću sklonost prehladi, gripu i bronhitisu, slabiji vid, naboranu kožu, žute zube, loš zadah, manji kućni budžet. Pušenje cigareta dokazano povećava rizik od sledećih bolesti: rak pluća, rak usne šupljine, grkljana i jednjaka, rak želuca i debelog creva, rak bubrega i pankreasa, dijabetes, moždani udar, krvne ugruške, srčane bolesti, aterosklerozu, leukemiju, reumatoidni artritis. Nadamo se da ćete razmisliti o svom zdravlju. Kada prekinete da pušite cigarete, neki procesi u telu se dešavaju odmah, a neki traju čak 10 godina. Kliknite ovde da vidite šta se dešava sa vašim telom kada prestanete da pušite.